Om Swastiastu. Hensane mangkin wendan gatra asane membuat pisan aingih ratu idadanen titiang sareng sami sane mangkin sampun wenten gatra sane membuat pisan sampun wenten minyak nion sane mangkin sampun kewastane wenten minyak nirmala uil mangdane ratu idedane sareng sami presida uning kewentenang minyak nirmala uil puniki asampun kelodare ngajagate dalor sampun minyak nirmala uil puniki sampun kolodah kocap ring jagat ye angin damel ngejalane sungkan dalor kewentenan minyak nirmala uil puniki dados angin ngijalang sekancan ane madan sungkan napi jek pasti ke sampun ijal ngien ngangen minyak nirmala uil puniki asampun asumanang saya dalor titiang nunas majeng ring ratu idadanen titiang sareng sami kewentenan kebecikan minyak nirmala puniki sampunang malih sumanang saya ring sejeroning pikayun ansa mampun nama kue ansane
segar kapeni minyak kapon niki inggih ratu idodane Ditiang sareng sami dalor mangdane sauning kewendonan minyak puniki sampun makweh sane seger tur maning sampun makweh sane nganggen ijalang penyakit sekancan penyakit sane sampun keraseyang sane mangkin sampun kewastane seger oger nganggen minyak Nio Nirmala Oil puniki. Inggih Ditiang matur suksema.